Kako ste sa emocionalnog aspekta doživjeli odluku o odgađanju olimpijskih igara? Ova odgoda olimpijskih igara na prvom je bila dosta šokantna, no nakon nekog vremena sam shvatio da mi ona zapravo ide u korist, jer prije ove cijele situacije sa koronavirusom sam imao ozljedu ramena, te sam pauzirao 2 mjeseca, pa sam se za svo to vrijeme bazirao na stabilizaciju ramena. Kako ste prilagodili treninge za vrijeme karantene s obzirom na zatvaranje sportskih objekata? Smatram da smo se svi vrlo jednostavno prilagodili novim okolnostima treninga zato što znamo da jedino ako poštivamo pravila ćemo izaći još jači iz ove situacije. Kako sada nalazite motivaciju za treninge kada se zna da neće biti velikih sportskih natjecanja dugo vremena? Motivaciju u ovim trenucima mi nije stvarno teško pronaći zato što znam za šta treniram, a treniram za najveće natjecanje na koje ću ikad ići, a to su olimpijske igre.